Hey my lovely viewers, tutno lam sago training blog narono fungkaham hingga or like 2 days sikangni video jora malia upload khalani odino gitini upload khai to actually ani voice bo kisa long to because tini sanjao thuoi or batra gono ang buzai thanga hingga te mungtri phailia hopong mai ka hingga jabo like 7:30 dong dau phuna mukri phai ko but thuna to mujung tong hai ban logo khar mukre rok phayang tong hon bagang haina kom mutai na achogoi haina peace jaga para phaijang ga babi peace man tong kai mutai rang gana asukang ga te bara man hon bagai azak tong ka hingga ang recently an manai songano ragi khamani like omo je Rakhi khamani program suddenly singo hingga asugo like ready rok khlaimalia video ne bagai video rok kam khlaimalia hingga je khlaimani obnang phunugano nai tongmino rok paithak joroti thank you Om Sri Guru Namaha Hari Om. Bye fura deba mo monto sane. What's up shooting hello ini. Ini hari kalau sini aku main sama kalau. Ya kau main lagi. Ya kau main lagi. Eh bro. Cuci konti mobile. Oh Apple. Cô có cho nó đi bay khà kia nữa. বন্ধন কে বিপদ আপদ থেকে মুক্তি মানে কাহাম বন্ধন তো ভাই বোনকে সম্পর্ক নিয়ম তো মানে আইসমান বন্ধন যেগুলো একসাথে বলা দ্বারা সম্ভব Kulane. Amoni darah putih. Itu jadi Sri Guru. Kalau ada mehendi basi akhir lagi. Raksha bandhan মানে কুন্ডি করা করতে রো ভাই বোন সম্পর্ক বানাতে না他们留广不懂，我后来就把这个我的人把牙干，哎，马上如果不懂了，不看人东西，我对人看人。今天都该查就查这还是蛮多。그냥 가두다. yang kah 요즘은 사람 내장 thank you kaham klay pore di hingga tai je ichha tong mane angde ini masang namur matang din namur mane angde Thank you. welcome Gangkai maisa na suka maisa mane nadi mui bang mane ese godog rok bazar rok go labra rok klai saka slide rok klai nadi
mai chabe maiyagulo ang ani rent to thangui tongo tisa because already ang late ing thanga and moreover ani gate dakte na close khlaio moni baga ang dakte ma thangka gangkai tinani blog kasu jara tino ang asik long blog snamlia because mo celebration bo surprise sign se kaisa gangkai norok bai malai no next blog ko like khladi subscribe khladi and comment khladi norok je part hamjang mani bele hambai jotno no hor kaham o video ni thruti ke hor kaham in sagang no okay malai fiano next vlog. Thank you so much. Thank you for watching.